So if the conductors are carrying the current, then there are magnetic field that can be induced around the conductor. So basically, direction of the current is so from A to point B. So we can use the right hand rule to determine the direction of the magnetic field. So determine right hand rule. So this is a conductor. So must determine the direction of the magnetic field. Mabi pume mini bese phuma ngaphesheya ngabona lokho ukuthi la sithina lana ke uma besikhuluma ngala sithina lapha in direction yama magnetic field iyangena lapha so uma ngabe ingena uyisufaka ukuthi into ebizwa abantu lapha ke i-star ngabona bese ukuthi bangena ngapha magnetic field but izophuma ngaphesheya uma ngale ephuma khona ngala sine symbol lakho lesisebenzisa engoran enani enamadots kanjena ngabona so isyllabus aka-grade man leyo ke grade 11 sithini if there is a conductor carrying a current and then there are magnetic field that can be induced around what the conductor ngabona so bese ngisuka lapho ke waseyaqala ke ubani uFaraday's law ngoba siyokhuluma ngayo lapha sathi ke thina ka grade 11 uFaraday's in fact that's a person who discover indaba yani ye-electricity that is one so why discover kanjani ke indaba ye-electricity ubani uFaraday's actually Faraday simply took in into ebizwa ngani nge-solenoid simply took in i-solenoid kanje solenoid so wathatha i-solenoid lapha and then wasefaka an instrument that can measure i-current ngabona le instrument le ibizwa nge-galvanometer i-galvanometer ihluke ngani kwi-ammeter i-galvanometer kungukuthi yona uma ngabe move iyakwazi ukuthi iye kwa left phinde iye kubi kwa right ngabona so uma ikwazi ukuya kwa left no right lokushuthi ke lapha uzero wakho ula bese yaqala ethi 1 ngapha ethi 1 ethi 2 ngapha ethi kanje kusho that they can cause current flow ihambe ibheke ngala ngabona iya rotate current ethi kanje and then you can see galvanometer shift ekshona ngapha this thing but uma ngabe eshintsha futhi lapha edonsa manje lapha akasayipush manje towards lapha uma ngabe esehlehlisa la this magnet edonsa la ngala ngemove and then from there there can be a change again in magnetic field ngabona so lapha ngoba in fact i-solenoid yabona ukuthi iyapheshulela manje nangu noticebaleke ivele lapha i-create lapha ke yona ke usouth trying to oppose the change esukuyenzeka ngala ngabona so by create usouth lapha ke and then usouth ke ithi le direction yama magnetic field lapha ke athi inwards ngabona so ngoba sengena lapha kusho sokuzoshintsha manje ilapha ke i-direction so ngale change direction and then you can see i-currency flow ibheke ngala siyaqala manje i-currency ibheke ngapha and then you can see galvanometer bese shift ishona ngala ngabona so okushuthi ke in fact uFaraday's wayenza into lena just keep on moving in magnet 8 kanje bese bona i-galvanometer lapha ilokhu imove kanje iyaphambili iye ngale phinde iya ngala ngabona and then wabe sethi la oh okay kushuthi ke in fact the induced EMF induced EMF lapha ke should be equal to the what should be equal to the rate of change in magnetic flux. So actually ke bese kudinga wakhambi formula emi kanjena ke ethi the EMF is equal to negative n this n is stand for a number of tens ngabona how many tens are there so wathinda nathi mangabe sesengasekugcineni ku chapter ka grade 12 abaleke ngani laba number of tens so washo ukuthi abaleke ngani so ithi lento lena ke in fact negative is equal to n bese uma change in magnetic flux over change in time ngabona so uma ngabe sesidefine ke bathi ke define ubani uFaraday's law uma ngabe we define according to lento le usukuyibona lapha ngabona so since this is what this induced EMF is direct proportional to the what to the rate of change in magnetic flux so sisisela kule formula le whereby law sithi la lona yini this is magnetic flux. These are the magnetic flux. And then basically lo ngezansi lapha ke i-time. Ngabani? And then from there, uma ngabe sikhuluma ngayo ke lo magnetic flux lo magnetic flux eyedwa wakhiwe yini? Wakhiwe uBA and then bese u-cos lapha ke cos theta ngabani? Whereby lo B lona umele ilapha ke i-magnetic field these are the magnetic fields. Bese u-A lona umele ilapha ke i-area of a core ingakanani area of a core ngabona and then bese to cos theta lona is for what is for the direction ngabona so kwa grade 11 ibekade sibamba lapho ke whereby mhlambe ke examiner
ngafike isinikeze ini ngafike isinikeze i-magnetic field bese sinikeza nani i-area yokuqala bese iphinde isinikeze sekushintshila ke bese begcina bethi-ke calculator ini i-change in magnetic bani flux kanjabona whereby uma kuthiwa calculator change in magnetic flux uzobe usho ukuthi-ke this change in magnetic flux is equals to magnetic flux bani initial minus magnetic flux bani initial kanjabona ngoba uyamazi magnetic flux wakhe u-BA cos bani cos A kanjabona so lena bisuke silanda laphana from grade bani 11 satholana grade 12 angithi so silanda from grade abantu basemangane uhamba nje isawathi se generator and what so bokuqala into okuyazi kumele uyazi lapha kokuqala isawathi number 1 isawathi principle kanjabona kumele wazi ukuthi ke in fact uma ngabe sikhuluma ngani nge-generator which principle does the generator operate kanjabona so uma sikhuluma nge-generator i-principle operator ngaphansi kwani ke electromagnetic induction uma ngabe kuthiwa ikhohliwe then you can use laphana ke Faraday's law ngoba kade sichaza ngala kanjabona so Faraday's law and electromagnetic induction this is one and the same thing kanjabona and then bese ukuthi imotor le operator under which principle laphana ke kanjabona and then sindlule lapho ke bese siyawini ke i-conversion number 2 you look at the conversion. Ithini i-conversion sesiyazi ukuthi in fact masikhuluma nge-generator i-generator operate uma ngabe electricity ngeke kanjabona but imotor ikwazi ukusebenza uma ngabe electricity njani lokho ukuthi i-generator umsebenzi wayo is to convert in i-energy yani ye-rotation kanjabona isebuyini ke laphana ke i-electricity ingakho sithina i-converter yona ilaphana ke mechanical energy to electrical energy kanjabona whereby imotor na i-vice versa converter yona ile laphana ke electrical energy to mechanical energy angisabona lokho angithi sidluleke siye la endabeni yani ye-rule i-rule yona le kade sihlale kuyona kakhulu ke namanje bike sisazama ukuchaza yona laphana ndabona sithi ke lana if you want to understand indaba ye-rule kumele ubambe inama abbreviation bese ubheka namagama phezulu laphana ndabona ngithi sethi mangabe ubhale abbreviation kabani ka motor ndabona abbreviation ka right hand rule ilabo araba ngani lapha and then masibhale abbreviation kabani ka left hand rule no arrow njani oh yeah uma ngabe sibuya sizobheka la phezulu igama elithi generator no araba ngaki usulele no arrow njani lokho sithi ke awusakwazi ukuphambanisa ukuthi ke uyothi wena ke ngabe ke which Fleming's rule i-rule ye-motor noma yani ye-generator you simply look at the relationship between o-araba kanjabona ngoba o-araba u-2 kushuthi nangabambisana no-araba ngaki and then if u-aro eyedwa akushuthi hambisana no-aro njani lokho esigcine saconclude sathina-ke uma ngabe sikhuluma ngani ke nge-generator i-generator izo-operator under ini laphana ke kanjabona bese kuzothi imotor lizo-operator under ini yana ke kanjabona so sathi ke uma ngabe sesinazo ke manje now we know the rule now but sokumele sazi how do we use the rule kanjabona so how do we use the rule now ukusebenzisa i-rule ke la sesidwebe khona ke manje i-structure sani se-device yethu kanjabona wathi uma ngabe sidweba i-structure se-device yethu lapha sathina in this device kukhona ilaphana i-light bulb kanjabona once kwaba ne-light bulb sesiyakwazi ukubona ukuthi ngabe imotor noma yini ke lena ke kanjabona so once you see light bulb sacontrol sathi yini ke lena ke sathi uma ngabe bezosinikeza kanje le-device lezoyithula wena bese bekubuza ogodo uma ngabe bezoprovide ngani nge-direction of the current ikhona la bese bezoprovide ngonot nobani sound they can ask you ngani nge-rotation of the collar ndabona ingabe i-rotation izothi clockwise or anti-clockwise so ukuzikwazi ukubona ukuthi ingabe i-rotation is it going to be clockwise or anti-clockwise lapho sethi now since uyimotor le so kuyi-generate we are going to use bani laphana again right hand rule ndabona sathi bangabe simise kanje imino yethu and then we start from this one ndabona siqala kulona ngithi siqala kulona ngathi mina uma ngabe ungafuna ukukhohlwa uphinde ubeke no left wakho kanjena ndabona so if ubekile u-left kanje wama kanje no left wama kanje okusho isithupha sathi ibhekile ndabona and then imino yakhe ibhekile u4 bese iphamba yakhe bakade ndabona so uma ngabe isandla sakho simi kanje siyefana no right hand rule ndabona kanjani na uma ubeke isandla sakho kanje lo munwe lo uhambisana ne4 lapha ndabona uma ngabe si-observer la phezulu la i-diagram sinama-lines amaningi lapha ndabona okushuthi ke lama-lines amaningi hambisana nale mino eminingi le okushuthi le infact lo umele ini i-magnetic bani field ndabona okushuthi lo this magnetic field bese siyabuya siza kwitampu nansi kanje uma ngabe siza kwitampu lethu kanje le iyangana ihambisana nalo muno wodwa ndabona okushuthi lo muno lo ngoba uma hamba le